abamhlophe mase beyikhomba eSandlwane ngoba yena wathi lapho enoyikhomba khona ke uyifike yayisikhonjwa ke sikhonje eSandlwane iphuma nje ijikeleke kwathe insukwini ima izophuma njoba kwakugiya umntwana kwangena ijele yathi mayisizophuma impensukwini wayesembuka umntwana kwangena ijele esehamba engasayi empini iyabuza inkosi ucitshwa uthi wahamba kuyoliwa uthi wathi ubaba uMpando sizala nawe singalwi nabelungu sithi iSilo sasondini wawuba ubeke pha mase kababa wakho umhlabano kuyaya engani wokhe yaqala ngokusehaya wawugiyelana kwawa uthi wathi ubaba wakho zafika ke insuku lapha iphaka khona intathakuzo umsimude umfomsimude wayididela intathakuzo edidele ibutho lesanqo edidele ibutho lamambozi edidele umsikaba edidele ngulowu edidele unokhenke edidele udlobo edidele umchapho edidele indlondlo edidele umzongwe edidele indlengwe edidele ingoma makhosi umbhungu enkuzo uphikele edidele ukhanda pemfu edidela uve ulanda ndlovu wayiphaka intathakusa sayiholwa zonke ingwazi ezaziphume na yasaliyodwa nje umnyamane phela wayibuza sebephambili ethi kaShongo njalo kaNdaba ngoba washo uthi wathi kaShongo njalo kaNdaba uyokubuyelaphi yayiphume yayimqowe iflege lokuthula noxolo la kade uthi phakamise laphethe umkhosana inkosana kaMfudlana kwaBiyela kade uthi uZulu maye seyenqoba iphakamise iflege okanye noma uyanqotshwa ufakamise iflege bafike babulala yena yagcina isizenzela ke phikeleni eSandlwane mayifika lapha eSandlwane ifica kumbeli wamabhomu phansi amangisi lapha afulathela intaba ayisekhanda umkhangala bana befika laba abantu lapha bagaxelela emthangaleni bashaye bona ethi bangani bathi nabenyathela lapha phansi usale inkumbi zabantu bebelokuthe nje umlilo siyawona kwazi ukuthi ukhanda phefula unyathela umthangala bafika kuwamangisi lawa shaya ihluleka kipi ngoba yayinqunye usuku aqala phansi amangisi ke manje ahloma kwakhishwa onke amasotsha aye ngaphandle athatha ukuthi igcina iziliwe inyanga ezisithupha ngoba ithumelele ngoJanuwari wawuFebruwari wawuMashi wawuApril wawuMeyi wawuJuni yazazophelela lawo mhla ka4 July kulapho ke yathi mayibona inkosi yasondini sekushisa igodle silapha emakheni layini yaphuma ke qonde ehlathini bese idumelana ke la oqedweni hayi ke lapha yafika shakhona ke yabhuqa ke kwabuya kwazoshiswa umzoso abathi nasebeyiqala manje sebeyifuna laba abamhlophe babethi ziphi lo langa linye wathi webelanga ziphi lo langa hayi utholakala phezulu ehlathini engoma lapha kwafike bayithatha khona behlanayo bayoyifaka esikhala sasebhangeni leso kuthiwa namhlanje kusesikhawini kusesikhaleni la okwakufese khona umkhumbi uzomthatha bafike bamfaka la bathi basusa umkhumbi wangasuka babuyela bafike bathatha ungiyani isixoxo lesi basilahla phansi awususa umkhumbi wangasuka babuza ukuthi lapho ngabe kwathi ngabe ngashile
ukuze athathwe-ke abuyiswe alethwe umndeni. Kulapho alifica khona-ke selushile. Wafika wama enhla kwesibaya wathi impika kaZulu isihlu, wathi ngicela nami ngize ngibuye lapha ekhaya khona ngoba akazi ukuthi ngisuka. Bayabuza ukuthi hayi kawuzele uthi ingane khona uthi nisuku phela ngeke umbani uMaZulu wadla ngobunini osezibeni. Wayezela uMaZulu wadla, wayezela ngaqetha ukuthi ubheka agcine nikezwa nanti izona ngomncuthu lapha wahlazakazi iqhuthu. Uyoyibekaphi ingane? Wathi ngoyibeka kuyibhebhu ngoMhlakazi, ingane zami ithanda ukuyifulela. Wayesethathwa mayesebuyela emkhunjini wafuza mayeyobonana nokhwini kwawohlobo iy'nyembezi emehlweni. Wabuya wathi abamlele, wakufuna ukukhuluma nje, bamlele wafika wangena endaweni yakhe esifazane. Wathi abamthathe bamfaka ehlathini lamabhubesi, bamthatha bamfaka nabeyombheka kusasa bamfica ehlezi nabo. Waphenya amazinga wathi uNakamuyisi wathi hayi inkosi yabantu kodwa sengokushayela umthetho sozokufa namhlanje senze ngakuphaka manje kodwa wena inkosi yini edala ukuthi impi yami ngiphake kabili ngiphekise kuwe uphethe i-shotgun nesagele nomkhonto namabhomu phansi shaya ngegani shinto esekudeni. Uweza ngani uthi lona ngikhuluma nabangasekho uthi uyababona yena uthi lona cha bangithatha imbuzi nje ngamehla kwesibani uyokwenza ngalento ezuyishilo. Hayi-ke kwaba kuhlala kwakhe kuba wazwa gcina wabuya-ke esezokuficwa yileyo mpi-ke leyamfikayo yasentukwini lapho kwakukhona khona iy'khulu kaZulu zonke zizulubona efika. Kanti sekusale kwasukuthi ungunyane emuva basuka abantwana nabekwa Mandlakaza lapha bafica inkosi uDini Zulu isesibayeni base bethi kuyiphephuseka ingane yenkosi inkomo. Yabuya lapho kwabe kusozwela ukuthi okwavula ofuna kwahlonywa nje-ke sekubhekwe emsebeke manje. Wafikisana nalolu dungunyane owathi noyiphephethu uzobona naye kwathola ngathi hayi amehlo kawakeleki njengetiza wasehlomisa impi-ke le ebhile igwaza isilo sasondeni isigwaza la ethangeni. Sigwaza la ethangeni basihobisa-ke baye basibeka entabeni ilapha leya ntaba ushuba lapha ey'thuthelwa khona amaxhala izowela-ke yagcina iwela imfolo zilala emzini ngoSikhakhane isibheke esho iguliswa liyinxeba yayisifika isiyikhuthamela-ke eshowe yayisingcwele